Danas vas vodim na najpopularniju kafu u Beču. Ide gas! Ovo niste još vidjeli, ljudi moji. Kafa u Korneto, druži. Znači, ovo je jedna od najpopularnijih kafa u Beču, možda u Evropi. Tips are not tips. Okay, like this. Okay. And after you can pay here. Oh, I must stop filming. Okay. Your video. Let's see. Okay. Nice. Whoa, that's it, yeah? Yes. Thank you. It's better if you drink for this way first and be careful with the coffee because Yeah. you can Don't worry, a little Okay, bit. and enjoy and tell us if you Thank you like very much. Hi. Kad nisam bila s tako lepim likom. Realno primila se malo. Realno. Okej. Kao standardna kafa valjda, ali kapiram da bi trebalo malo da se sačeka. Da se istopi ta čokolada valjda. Sviđa mi se 100%. Samo nije htjela da mi traži broj, znaš kao, zato što je snimam. Kafa je bukvalno ono ista kao i svaka druga kafa. 20 evra za kafu, malo mnogo. Mnogo. Ja sam iskreno mislio da je 10 evra. Ne znam gde sam pročitao da je 10 evra. Da sam znao da je 20, ne znam, razmislio bi da li vas toliko volim.